GAMENTE kumbeditika wachine kamaleng ni peki bikero KIGENG I Kampala pilok me nya petu me boda dano gubedo ki ngor ki mping ni kabeke bikero ngo KIGENG ngo war bubedo para eno kumbedi minister matidi maloyo lokom chat Harriet Mtabazi ti wach ka kikero KIGENG ini ba ubo balo biara bat padan madon kumbedo balo pilok me COVID-19 ni dano mir ku nene kulwa chingi kiro mas kinere wachela mbeguni kenyu mene the only way my elwanye kere kom to me bola pen ka kilor pingo dugu chendo uberta atamani gutama be piem well Ebola tika yelo dano tuo tika mete tika working pin mapat wa kimobende kasa da chiaro chegegwa kubedo lipeo o tiwa Kampala mu oni kama oyo o marach po winye ken gang o winye ken lotiano kwan now that is a threat to the whole community gichako tamane wachi kitimo ngo now instead of penye kitimo ngo onyo kichako kikwe it is just as good ni kichak ne ngo mo miro kitim pio lo wo beno lo kan wachi kaki wachi kelo penyo mpiem food Ebola tie pero ma diet obudugo we nyole mi Uganda makwo ma chenju bubedo tek down to ka yelo ko ni chako yin chene down to ka yelo ko ni chako neno mo ka kiti waye mo ka tika tumi down to ka planning mo ka tum kining atimo gena ngo maro matimi ne last 2 months any dwe mi biya chara Christmas period is a boom period now kada ngati chiar kumeni down to ka tem stock taking jumatika wilo bongi we giteji mi gichet ngo gichare era koni KIGENG bino chuk mo kuma chalo en chuk oxon gino KIGENG ko no jim no ko beru tek so amero kwachi I think the deliberate step me watching down taking precautions SOPs matek we go work personal precautions yes actually we klachien pick better yelo gen go medic tuti er go ngeni it is their responsibility me lo ko chengi pe me beru kama chol all those must be in place. And then why campaign me gengo to Ebola pia ke tema mateka twal kumbeti joke anaka iruko mas food gineni why yeah indirectly war COVID twal to me Ebola nya ki contact ko contact timatek and yake guru kumngarati kwereni ento kai ji ero chal COVID pegene no when chances are very high because Ebola koboki body fluids anyway chances are very high and wachi pay good ngarmo imunyi local minister stop sweating together stop sweating sweat alone donc kanga to nyang ngeunga wateka wachini ni their contacts moko tiema pebe irom ngarmo tingare tutwala ko juma gi beri baj mano pok beri ko ngi jui ketam ko ni iberi mere ko ma an ko me ben gwa ko pat andong gena nena way dan pe agu fonye tutwa en lok me mort jomo kena kona donc lok ni moro bed pen ino ni joken furgi ben ki chwalo chinge an ka ino pe chwalo megi ji iberi ikate way your road nena we mirde bede chwal chi kumbe kiti way ching pe ki mort wa ini bedon pe ki tempian sweat ni kwok na futiken ching dar ko non ki mort ko wan murene way la detlo anyway watching society is locked up to their old tradition but it is you to bypass society and kati gang kiwi watching it ti wake pe mor chingar mon chwalo chi en pe gamo ini anaba me achel mor per peta ka wachu tie ke gamo chi gamo ka pe gam that's not your problem ngat mo bino boro chwalo chi oni pa an pa moro ache Ebola is there and yang ni tie mero mota an bana mero moti bara tie mo be and that is okay kada ngi wache te personal mero megi stress an pa gwa ada dai ni kumbeti minister matidi maloyo kom charki wel Harriet Mtabazi tika wachini peki be loro ping ikom lok me lwen ikom to me Ebola kerano dano tika wonyene campaign